Okurisa ebyenyanja kuhindukire entaasya mpango aha Banyayuganda bingi. Hariho ebika byingi by'ebyenyanja ebi omuntu arikubaasa kutunga akatunga entaasya. Ebi harimu Nile perch, tilapia hamwe na catfish ebi bingi barikumanya nk'emare. Ebyenyanja ebi omuntu naabaasa kubiriisiza aha mwanya muhango ninga aha mwanya mukye. Abantu okuriisa ebyenyanja kiyambireho kyango okukyendeeza okutega ebyenyanja ebitahikire omu nyanja zitari zimwe. Isaac Muhanguzi n'omwe omu barikuriisa ebyenyanja omu bwingi kandi naagumizamu ashohoza catfish y'embebo hamwe na tilapia embebo. Nikutangirira aha porogaramu y'obuhingi n'oburiisa erizooba turi omuri Kyamuhunga kandi nyine Muhanguzi Isaac niwe twatayayira erizooba ahari Kabihura farm. Hati yaha uturi nibahacaringira ebyenyanja ninga nibakuruzayo obwenyanja obuto azo bwa catfish. Catfish n'emare mbwenu buri tanki yo kureba aha erimu ebyenyanja. Obu n'obwenyanja buto munonga nibwo ndiyo ningambaho eshahage. Mbwenu tuza kuba ntureba ebyenyanja nobaasa ota kubikuza ninga wanonda kugura obwenyanja obuto nobugura nkahi then okareba ngu niwariisa ekyenyanja wabaasa kutunga esente nk'uko abandi barikurisa ebyenyanja kandi bakatunga sente. Mbwenu porogaramu egi tuza kuba ntureba aha byenyanja hamwe na n'enkoko nazo twazireba aha famu egi tuza kuzigambaho aho tukwendera porogaramu egi kuba noyenda kurisa ekyenyanja porogaramu ni egi. Mbwenu utakarugaho omuhereza ndi Ivan Tusimi. Yono banyeta Muhanguzi Isaac. Turi aha ni famu bageta Kabihura farm. Turi Kyamuhunga sub county, Mashonga parish, Bushenyi district. So omum turaha tukoro fish breeding. So ejin hatchery ya catfish. So ejin mainsangu ntwaruza obwana mbwenu bwa catfish. So abakwenda kurisa catfish nibije bagura mu western ningashi omuyanga lyona. So it is a source of seed. Isaac okwaruza ebyenyanja kanosha nekyetenga sente nyingi buri muntu nakibaasa. Okwaruza emare ninga catfish process ningwaho onganza karabo ombugufu. So isitukora ntureta ekyenyanja kishija ndekikazi ekishija tukiyamu sperms ekikazi tukiyamu amahuri the eggs. So tubigita hamwe tutekamu some hormones, natural hormones. Then after a few hours byachato amahuru gargamu akenyanja kato munonga. So tukanasinga kumara a number of days kagumanuka kakura tukaha special feed. So which is kumaisa by breeding ningashi hatching. Mbwenu shi obwenyanja obu n'oburiisa byokurya ki? Yabyine emere yabyere special. It is importing. Aqua in a high protein. Otherwise, was his marriage of Toshan? Go no protein yaman. So most of it is imported. It is special feed. Uganda tine bakuzikora. Tibikora. Ezione iriom feeds as to custom zona is imported. It took manya how they do it. But it is special feed. At into this ngokuna nagambire every after 2 hours ntwata mwemere. So no memeram buria ugumana yongeram wakura at feed age ntutankana powder yakasana nkesana yo. Then tumantuongeraho steka 5 mm, 8 mm, 1 mm up to 2. Then what bushoza ebyenyanja bito omurisa nabitwara ata aha famu ye. Icyayine kwije nacyo
neci ni container nk'ekidumura ejerikani ningashi nitumpakingira twine special packs polythene bags pumpingamu oxygen aho so nkwetu kubitwara either with jerrycans or bags polythene bags wikana otompondi yawe konka mbwenu sikwenda ture oihireho okwaruza ebyenyanja ebya catfish ninga eyitwete mare aha famu egi nibongera baruza ebyenyanja bya tilapia. Reka tushobore okuba barikwaruza tilapia. Tilapia yo nitugicapturinga aha ponds obuto tusheza kubukwata tubunasinga for 3 weeks tubutire ntubureversinga sex yawe so that bwona burigeyo buri obushija kandi butakuzara. Reason is tukubureversingira kubuteka same sex ninga single sex okugira ngo bukure mangu ati wije uri umurisa no nango urise uheme sente zawe uguze ugarukoteme bindi so ko kuba byabere same sex ndikora speed so myezi mukaga tu munana no tunge kinyanja cyangwa so in brief nkwetu kugira therapy no catfish yo tugira nkoko kubiri konka yo istakora sex reversal tekazara umpondo ziteza butosha nenda special ponds zamizi gahansi munonga kandi ati wanorisa ibitoka basa nina kazare ku Victoria nkokwe so ncho tukugerekera nkokweri na wajitwara nkokweri terazari niza kukura ebimpango kanje ngo babine ponds zizukinde ahansi zara catfish tekuzara ponds zizabutosha nenda deep waters kandi yakwara amizi mingi mwene kebishara deep como Lake Victoria mbwenu imbere za Lake Victoria so ati wori omurisa tokarisiza mu mbera za Lake Victoria. Bine n'umuringo gundi oguba barkurisizamu ebyenyanja ogwa greenhouse haza omu greenhouse nibarisizamu catfish zonka. Reka tugambere okuba barkurisiza ebyenyanja omu greenhouse. Ati ejo technology ya greenhouse is new technology yo imbasa kugira ngo ninka zero grazing y'ebyenyanja abukuba norisa ebyenyanja byinji omukanya kake ati kwere no ijuka po nanka tanke mu itwareba iyo tanka neza muke ebyenyanja ibikurenga 12 so no kwatakanya kake utekamu ebyenyanja byinji mweno maximizing icyo kugetera zero grazing y'ebyenyanja kandi ikindi norebe shwekire atejo heat ne yamba catfish kura speed so icyo tukorecho bani no advising umurisa urukwenda rise cyenyanja kuyakube nabasaba ine yana basa yana kora greenhouse nchikora wina miss gawe because difference eringu ibyo bitanka ndisera yombeka cha kabiri ni even stocking rem ibintu kibashitoro so nchirjira mbene uko kureba embera yawe umurisa yana rengo ikintu mukora nachikora kandi chakashati cyamana nangwa na hygiene akuba tanka noteka kumana ujozi utajojize ni ndurwana no kukapondi uko bitamuno agenda nukumana jano feeding. Isaac, reka turebe hakatare k'ebyenyanja. Akatare karoho akomba basa kubikshaba bikubure so umwe icyo nagambire no kora order umuntu najya tinyende ibyenyanja nko mutwaro ushango tabyini so bakuchallenging mukakatare karo ibitona nebahango umuntu nakushaba 10 tons nozine na umujyo naje ni mtwara Kongo nyenda tani 10 buri wiki zero mutazini so akatare karo mbwenu
ati none uguze kilo general ni shilingi between shilingi kashanju na kanana y'Ikinyarwanda tuguze mu kilo kanjye bo mutawugira ka mutwara kashaba tabashubuzi itamamba tsera atimwe farm gate ijo farm gate price n'abashubuzi nabo batandikiraho ekizibu cyo kubura abakozi abakugu hamwe n'ibyo kurya byo kuri se by'enyanja bito nicyo kiri kubateganisa. Challenge number 1 cost ya feed zeze twalera izinagambira ati nkeza hachare mbasera munonga kandi umwe zo nazibura uzumu ronda everywhere tubazini ubu ku innocent 2 aro labor knowledge and skilled labor abo kubicenga nabache especially ibyo kwaruze ibyo nehena mu technical expertise so abona boti bingi kandi abako bariho bakwenda kuzombyaro ni nabagume hine town then haro problem ya of course abashuma haro problem ya power ati kebi bino rero ndikosa ateko haro mashanyarazi in one time so twine solar twine umeme twine generator and of course umeme is cheap nko mwenebura and region problem so mainly these are problems ibinyaza tubine ndwara nyingi wor kirini tubine ndwara ziryaho cyangwa mbwene onka wori umurofa nirwara nibfa onka ho korra mwena shimikwari ha hayonjo kana n'ikindi oyine kubifeedinga properly akotora ate mu mwata ngo byakura nuteko kubihe emere yabi bikwetaga atena nda kubuzo bingi farmers nibakira kurema kuguriza by'enyanja by'abamezi mukaga manana ati no korota wano ndakuguza by'enyanja byo ombuyeze cyo number 1 wanda kubirisa umyezi mukaga munana ngo mwaka at most oyine ku feeding emere yabye ibikwetaga kiri nko mwana mbwene wamuteka bityo tarakuri so feeding is key. Number 2 management ya ponds zabo muteka kumana grading kureba ngo size nibyingana otherwise bimwe nkemare cyakira kitaye cyacu bije kwirya ichango nikireka so engineer management cyakashatu arho fertilizing ponds tam manure natural manure byangu bitunge mere ya utosha ya natural planktons omurunji ornanye aha TV West program no buhinje no burisa kandi nyine muhanguzi Isaac turi muri Chamuhunga turiyo ntwega aha kurisa ibyenyanja tureba ha farm eroho ibyenyanja by'emiringo myinji aroho trapia aroho catfish kandi bakuzana no bwenyanja kuba kubanundo bwenyanja warebo kuba kushobora kubasa kuzo bwenyanja niwe kandi ukatunge byenyanja ukwiha aha stage 1 mpaka aha kutunge sente nibyo turiyo tureba mbwenu katfumure ukace tuzagaruka turi kumweyongeza utakarugaho program no buhinji no burisi Isaac nayenda atandike kupakinga ibyenyanja dero abitwaro mbutare obwo mutindo murungi plan ya mane yakubero nuko adinga bariyo achenyanje cyushobora kugira ngo either no parking ukora ka fish fillet ukuza fish fillet packed mu supermarkets ijo nemo ningashi ukora nanka smoked fish already twine kirini yoko smoking jina konka tukashira
constant smoking. akatare mukace ninga nimwe mutakenze kutamwana Ati tukushoze ibyo biriho fresh biho, so atoshanga utine byo smoking icyo nagambire kugira ngo akatare karuho. Urukwenda kuri se by'enyanja no muhabo habuze iki? Number one, urukwenda kuri we urukwenda kuri se uchitware nka business, utakaje tena kutwara ibyenyanja to mizi bizakura, so meaning that note kuba uri prepared uchitwara nka business, ukigure ukirise ushoze. And I think agent you advice ya man iki ibindi kindi kimbasagama no kugira ngo ibindi byona biro akatare karoho icyuncu cy'amani emerereho na rebo neriye yawe yakwataramo, so kiri okay byona biro ubwo ndakurisa ashitwara nka business arise uko takashitwara kugira ngo icyaburisho to benefiting. iyo sofa fish inicho wa guverinoma mu cyokorera twere Of course no ihamo kasente kana ati wote kuya mukasente no gukora so igoban ikanse ninyamo mushara koko kora tungo mushara ubishashura ziteka zo mushara ziteka ezemere yororenga Aharakabihura farm honana barisa n'enkoko mbwinji reka Isaac atushobore ahankokwezi nkashanga kiri kintu cyo gukorwa kandi nkacega ndi muto ukachimwe nkaza kwetegeza nyona zishanga unashanga tuzino muka tukurise enkoko, so ukuzukunda kikatandika ubwe. Icya kabiri nazo nzukushashura nzukushashura, so reason is basically nezi nuko kuno zirebero uzimisaki uzikuzotambwe enkoko zitwine neza layers ezamahuri, so tukosa concentrate ya cowardice cowardice concentrate maize brand broken maize na lime ibintu bina ndio tukutabura, so ebinde bitwa ibintu kozese byakare mutukare nati biroho mukene bikanga abo kumamba tabura mu amabare ibintu shanga bijuzire, so ukuzirisa basically I can say in concentrate ya cowardice concentrate yo teinya fumira ko tamuko mukashiso nyango nacho formula by formula intubantu gamba ngo okutaba ebitukutamu yes ngoko nagamba ntamu broken maize nyoni ntabora kilo 10 tima yano nda details ezo, so no bija ku divide nyoni ntabora kilo 10 10 za broken maize, ntamu kilo 5 za maize bran, ntamu cowardice kilo 5 na lime kilo 5 ntaburebyo bichwaho ibyo no birisego kuzwina nakikani byinshi twine koko zemiringo twine zikukura growers na layers, so ebyo nagambira ne bya layers kumana kesana kebiro mushana sawi ko barko tabure every week when every week tabure production yo ko ili milita the average production is 85% per day. Yeah, in general, 85% in general. Non class, only matine first class. Madarku, inga upper. So anyway, average production is 85. Unka tukusianka arutu kurenzio. Unka average is 85. Abantu bintu bachara kutine ko abwendwara yeah nanuko zimwe nizugurimirire irebera ati yonko ko hano zirebero takuya franka kuzikuza
vaccination manya kipako karega kuzarwara wagumana enkoko babashije kuzitinda because tizorobi taro cyorobi kandi ngani bikorwa ikikuru no kufollowinga the guidelines. One, when you following vaccination schedules zazo was vaccinating it, I think you can't go wrong. Konka was vaccinating ninga was vaccinating akubi zakurwaraho toruzigaruka nizukutama icya kabiri ni feeding mwene bintu bibiri vaccination and feeding proper feeds. So ebyo wari byakutera hansi umengo zakorema wekera kubirenga kuko zawe zikarwara ibyo nanagambire ibiri byamukene nimbyete byamukene because bikateganisa zikabura kutera akara bashubuzi shaka bakutukuza mukene kunkitara mukene mwene ushanga mu bindi bintu aho kuza kukimanyira n'urukubi so tukaferwa nkoko nyinyi munonga so nuko kuhinduka tukaza mukawadayisi tinko batera karango konka binemere nuje otherwise bidiye bikanga amahuri no gabuza nkahi akatarika go karahi nimguzo muntu bona gamaraho bona so akatereka neno zizazinga ikumi atutrade ya mtwaro gumwe 15 ni surviving income wise uzirisa ukuzama huri that's daily income zaheza kutera uziguza zizenyine nka oflayers so na utungo umushahara urugahwa so tuka utakutunga utakuzia mtokuguma zozi ile feature parane za mayiro expansion in the big numbers ngawe nyenda nk'emitwaro nk'etano nko mainly vaccinations in kuzifollowing because I think a Newcastle buri mukomanza akaba tugambira vaccinating every 4 months unkati mbatugambira every 2 months mwene mbera ne kumana hinduka so vaccination is key. Number 2, feeding, proper feeding is also key. Wine kuremere yenyine ishikire ebichori biomereje ninga bisireje bibikireje management labor nayo ni ko ine good management labor abokora mutamwa mizi nugabara nke ubuyonjo aro ari skweta biosecurity byango buri mutayine kuzomu cyabo no icheza mwabo abashimiko mbazamo so ubuyonjo so wakora ibyo bishatu vaccinations, feeding and management by management ngamamizi okay no rabo wagumananye aha program y'obuhinji n'oburisa erizoba ni nkusima buzuma turyo muri Kyamuhunga kandi nasiba nyine Isaac Muhanguzi arakabihura farm wabano reba ha farm aho turi kuri nyuma hariyo greenhouses haza greenhouses ezo zurumu ebyenyanja harimo ebyenyanja emare catfish ezo batwereka ngo cicujwe cyo nkiziyambaho kuguma nozitungo butagasi kandi kuzukutungo butagasi zukora speed mbwe nako kuba kuba wotakamanya nako wakegera aha farm erizoba kandi ezi no ponds ezi twantugambaho program harimo na kg zo mponds zihenyine cyo manyisa ngo ebyenyanja biriyo miringo etariyemwe nemwe omuponda harimo catfish aho hanyuma twarebaho haro catfish obuke munongo bakuza nabwo bakija bakaha farmers kandi hacyare yitwa turumu erya hanyuma mbwe no farm y'ebyenyanja yona
niyeja uturi nko kuturiyo ntendera program bwenu wanonda kugira ecu wamanya abikwate n'ebyenyanja Isaac nomwe ahaba kugu abo twareba erizoba no basa kumushyikira ku bantu batwine program yitwa Facebook, YouTube no followinga no basa kutunga Isaac ninga ugire ebiwafuna byinji kusinga ahabitwa koreka erizoba. Omuhereza ndi Ivan Tsime kandi nakora na Asaf turyahebwa ari ha kamera nyine producer Privence Kampora kambe nezo kora kurunji turebane urwa kabiri urukwija ishahan zozumwe TV ni yemwe murare kurunji. Obuhinji n'oburisa bw'abana bukukibwaho orwezo orwa Crop Champion.